Pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal. Evo opet smo, snimamo video izvana, kava s Mirelom. Idemo probati nekako objasniti, da se nadovežem na onaj prijašnji video, plan naše duše, šta je zapravo ljubav, darivanje i zakoni karme, poseljački onako iz dubine duše. Nadam se da će vam se svidjeti ova tema i da ćete ostati sa mnom do kraja. I da ćemo se i dalje družiti, bez obzira što su možda neke teme čudne ili možda se ne vežu i rezoniraju s vama, ali svako ima svoje neko viđenje, svako ima svoj neki rast, tako da evo, ja rastem na ovaj način i mislim da širim neku tu svoju mudrost svoje duše, pa kako god to sad kako shvatio na jedan način. Kao što znamo, starci su nam uvijek govorili, ili oni prije, uvijek ćete čuti one riječi od prije, da sve na ovom svijetu zapravo počinje sa riječju ljubavi. I u stvari svi smo rođeni iz neke ljubavi, pa makar ona bila i kratka, čudna, nekad neuzvraćena, nekad bolna, ali je ona bila uvijek tu i kada smo prvi puta udahnuli i došli na ovaj svijet. E sad, tokom našeg života i odrastanja i nekih uvjerenja i kažem opet ovisno o kakvoj ste i religiji, dođu vam i oni problemi i ljudi i rane i bolovi i interesi i taj neki materijalni svijet i zapravo zaboravimo na jedan način ono što je stvarno iskonski u nama, a to je ljubav. Znači negdje ju zatomimo duboko u sebi, zatvorimo to srce, ovisno kakav sklop okolnosti u životu imamo ili smo se našli. E sad, ljubav nije samo ono kada se vi zapravo zaljubite pa vam srce lupa, pa leptirići idu okolo, gore, dole. Imate tu i onu neku bezuvjetnu ljubav kada nekoga stvarno voliš i kada obasipaš sa tom svojom nekom ljubavi, tako ja radim prema Eli i neću to da krijem, i kada ti ne da ništa za uzvrat. To jest ona meni daje na neki svoj način, ali evo to je jedan samo glupi primjer. Imati onu sebičnu kada voliš samo kad vidiš neku korist, imaš i ljubav iz neke potrebe, navike ili neke tuge, jednostavno da ne želiš provesti život sam, pa onda se upuštaš u takve neke vrste ljubavi, mada to nije ljubav. I imaš onu pravu ljubav, ona se niti računa, niti ima neke računice, ona se ne traži, ona se ne vezuje, nego kada imaš onu slobodnu ljubav, svoju slobodnu volju, što mnogi od nas u svojim nekim životima teško će je steći, zato što odrastamo sa nekim pravilima, uvjerenjima i zakonima i zato možda na jedan način možemo i reći da smo u nekim situacijama i nesretni. Prava ljubav zapravo samo daje i ona ti pomaže da rasteš i da se izgrađuješ i duhovno i vjerski i božanstveno. Malo onako dublja tema, ali ako krenete svojim nekim putem i budete slušali svoj unutarnji glas, možda otkrijete zapravo o čemu se radi. E sad, kad malo stanete, kad pročešljate svoj život, naravno vidjet ćete da nije sve bilo uvijek bajno i da svi imamo svoje neke loše strane i većina nas živi pod licem ega, sebičnosti, tvrdoglavosti, inata, zavisti, možda čak i neke tišine, kada možda smo mogli nekome pomoći, a zapravo nismo htjeli ili jednostavno smo možda mislili, ko te šiša, snađi se. U stvari u takvim nekim trenucima zapravo morate se zapitati šta je stvarno svrha života
ja bih rekla da dajemo. E sad, nije u pitanju davanje samo novac i stvari, nego uvijek možete dati lijepu riječ, osmijeh, podršku, a ponekad je i zagrljaj bogatiji od nekog zlatnog lanca ili nekog skupog poklona i to uvijek svi nosimo u sebi i svi možemo to dati i onome ko zaslužuje i onaj ko ne zaslužuje, pogotovo u datim trenucima. Najvažnije je dati ljubav i oprost, jer to je ključ sopstvenog mira i sopstvenog rasta. To sam snimala već video. E sad, darivanje ne mora uvijek biti iz punog džepa, nego iz punog srca. Ako imate puno, ako živite u nekom velikom obilju, uvijek imate šta za podijeliti. Ako nemate ništa, opet imate onu, kao što sam rekla, toplu riječ, poštovanje, zahvalnost, sve vam se to na jedan način broji. E sad, uvijek će reći onaj siromah ili onaj koji živi u patnji, bolesti, ono, o čemu sad pak ti trabunjaš. Ali probat ću sad se nadovezati na onu drugu neku stvar, a to se zove karma. To jeste, ljudi to mistificiraju kao da je nešto strašno, a u stvari nije. Karma je prosto rečeno, kako siješ tako žanješ i tako ćeš i da živiš. Ako stalno nešto kalkulišete, pravite neku računicu, gledate samo svoju korist, a ako ogovarate, zavidite, ako varate partnere, varate u bilo kojem smislu oblika, ako zlostavljate, ako tučete, ako radite bilo koji drugi kriminal, naravno sve će vam se to vratiti, jer zapravo vi stvarate jedan karmički lanac iz kojeg nećete moći nikada izaći i on vam se u većini slučajeva vraća kao bumerang i to možda kada najmanje očekujete i on vam na jedan način vas opominje kroz neku bolest, tugu, gubitak, prazninu ili neimaštinu, jer sve ono kako ste dobili tako ćete na jedan način izgubiti i vi se samo kovitlate u taj jedan karmički lanac i nećete nikad napustiti ovu zemlju bez da niste platili svoje karmičke dugove. To jeste, ako niste naučili da spoznate zaista iskrenu ljubav, oprost i sve one kvalitete koje mi nosimo u sebi, koji smo dobili na dar kada smo se rodili i došli na ovaj svijet, vi ćete se samo sa novom reinkarnacijom vratiti u novom obliku svoje duše, sve dok ne savladate po ono što trebamo svi da dođemo, a to je da stvarno živimo jedan istinski život pun ljubavi, sklada, mira i rasta. E sad, mnoge neke duše su došle više puta na ovu zemlju i one duše koje su starije na ovom svijetu, one mogu raspoznati svoj neki unutarnji glas i mogu doći do ovog nekog saznanja, ali kažem, opet je sve ovisno o kakvim vi uvjerenjima i životnim prilikama zapravo ste živjeli, jer mi, to jeste ja koja dolazim s Balkana, imamo jedna tvrdokorna uvjerenja, pogotovo ta neka muška stajališta, da ovo sve što ja pričam je u biti mlaćenje prazne slame, zato što su nam fiksirane takve ideje i takvo su nam i religije i vjere, ali kada otvorite i promijenite taj neki mindset, shvatit ćete zapravo u svrhu vašeg postojanja i šta je vaša zadaća zapravo na ovoj zemlji i bit će vam mnogo lakše da ostvarite jedan kvalitetan život, ne u smislu da ćete sjediti na parama, nego da ćete imati sklad
sami sa sobom. Sad kad kažem sklad sam sa sobom, svi će si staviti upitnik nad glavi, zato što živimo doslovce u materijalnom svijetu i naravno da morate živjeti, morate raditi, morate plaćati račune, ali kroz sve to ne morate gledati kao neki interes, nego kao neki rast samog sebe kroz poslove koje radite, način na koji živite, s prijateljima s kojima ste okruženi, obitelji koje imate. Znači, svi imamo na jedan način i dobre i loše strane. Samo je stvar koju ćete vi stranu na jedan način izabrati i šta vam te neke stvari zapravo govore u vašim mislima ili vašoj intuiciji. Kod mene je intuicija jako snažna. O tome ćemo pričati neki drugi puta, ali želim reći da se ne zatvarate u krug karme, jer mi uvijek smatramo karmu kao kazna odozgora. Je na jedan način, ali je vi sami stvarate. Znači, sve što radite loše na ovoj zemlji, vi ste si stvorili tu karmu ili ste naslijedili od svojih nekih predaka. Tako isto ćete vi na jedan način sve ovo što ste radili naslijedit će vaša djeca, jer oni nisu ništa drugo naučili od vas osim onoga što vi učite svoju djecu s pokoljenja na pokoljenja. Tako da, jako jedna opširna tema za razgovor i svako će se rezonirati na svoj način. Mi jesmo malo zapeli u ovom nekom svijetu u kojem, u kojem mnogi od nas ne vide nikakav izlaz, zato što stalno nešto trčimo, nešto računamo i ubijedili smo sami sebe kako smo dobri, kako smo kvalitetni, kako smo pošteni, kako volimo, ali da li je zaista to tako? Jer vi kada stvarno živite s ljubavlju, kada opraštate, kada slušate, kada dajete bez onoga da se hvalite, vi zapravo živite taj jedan život i vama prekidate taj lanac svoje karme i što više dajete na bilo kojem obliku svoga davanja, vi ćete prekidati taj lanac svoje sopstvene karme. Također imate i karmičke odnose iz kojih mnogo toga možete naučiti kroz svoj neki život. Kažem, to je stvarno jedna opširna tema za razgovor i svako, kažem, karmu doživljava na svoj način, ali moja poenta je da stvarno ne morate biti bogati da bi bili ispunjeni, također ne morate biti siromašni a da nemate šta da date. Dovoljno je samo da ste dobar čovjek na ovom svijetu, jer sve ono što steknemo na ovoj zemlji nećemo nositi sa sobom i to svi znamo, ali jednostavno se ne držimo tog pravila, jer to sve ostaje na ovoj zemlji. Vi odlazite skupa sa svojom dušom, to jeste duša vas napušta onog trenutka kada ste vi umrli i ona odlazi dalje, ovisno šta je naučila na ovoj zemlji. Tako da moramo nositi ono što nam je u srcu, da budemo ljudi, da dajemo ono što nosimo u sebi, jer kažem, svi smo došli sa svojim nekim iscijeliteljskim talentima, sa velikom božanstvenom ljubavlju i zato kažem, nemojte zaboraviti, niste došli na ovu zemlju da skupljate stvari, nego da iscijeljujete dušu i kroz ljubav zapravo mi radimo oproste, služimo zajednicama, ljudima i stvaramo jedan mir i tada zapravo znate da ste na nekom pravom putu. Jedna jako lijepa stih ili govor: ljubav je univerzalni lijek.
ljubav, a vrijeme liječi sve rane. Što je više dajemo, sve je više imamo. Ne može se nikada potrošiti, zato nemojte nikad štediti ljubav. Dijeljenjem se samo umnožava i raste. Jer upravo ono što sam rekla, što više dajete, dobivat ćete u više oblika iz neograničenih resursa, da možda nećete biti toga niti svjesni, jer kažem, svi gledamo kao da nešto dobijemo materijalno, ali dobivat ćete i materijalno i duhovno i rasti ćete s time samo kada promijenite taj svoj neki mindset i ta svoja neka uvjerenja. Jer gledajte svijet očima ljubavi, samo ljubavlju i čistim srcem možemo spoznati drugo biće i dodirnuti mu dušu. Ako nas nešto približava Bogu, već kako god da zovete, sve mogućega, i čini da budemo malo više nalik stvaraocu, onda je to zaista ljubav. Jako jedni predivni i predivan tekst. Nadam se da vam je se svidjela ova tema. Željela bi da mi pišete u komentarima šta vi mislite o ovome svemu, o ljubavlju, darivanju, iscjeljivanju, uopćenito o karmi, ili je za vas ono poseljački pražnjenje slame. Pišite mi u komentarima, želim se družiti što više sa svojim pratiocima, jer kažem, imam dosta teme za razgovor i jako s ljubavlju ovo radim, bez da tražim išta osim pozitivnih ljudi na mome kanalu, lijepih komentara, podrške i da uvidim na jedan način da možda inspiriram i motiviram ljude kroz svoje neke mudrosti ili kroz ono što ja učim i rastem, jer to jeste stvarno svrha mene same. Ko zna šta ću postati, možda ću postati iscjeteljica, možda ću psiholog. Za rast nikad nije kasno, bez obzira koliko godina imate, i želim vam reći, ne dozvolite nikome da gasi tu vašu ljubav i te vaše talente koje nosite u sebi, pogotovo ako se radi o nekoj duhovnosti, jer poznajem dosta osoba koje nose te darove u sebi, ali iz nekih razloga ili uvjeta nisu u mogućnosti to ispoljiti u neki vanjski svijet, nego to zadržavaju u sebi. Ja mogu samo nazvati seljački da s time zapravo vaša duša jako pati, jer ne date joj da raste i ne date joj da uči kroz te kanale koji ona vama zapravo šalje signale. Zato otvorite svoje srce, bez obzira ako neko misli da pratite, mlatite praznu slamu ili nemate pojma šta pričate gluposti. To je samo stvar njihovih uvjerenja i njihovih viđenja u koji su oni zapravo rasli, a vidjet ćete da i po filmovima ste vidjeli i po knjigama i po govorima da zapravo na kraju uvijek kada ostarimo, kada se razbolimo, da tražimo taj neki mir i skladan život, i da nekad na postelji zapravo tražimo te neke vjerske učitelje da nam oproste sve grijehe koje smo napravili na ovoj zemlji, da bi otišli na onaj svijet sa spokojom, mirom i oprostom svega što smo napravili i učinili na ovoj zemlji. Nadam se da ste shvatili poentu, da ne dužim sad previše na ovu temu. Pričat ćemo još o svemu i svačemu. Hvala svima koji me pratite, koji ste se subscribe-ali na moj kanal, koji dajete podršku, pišete komentare. Evo, pišite mi dalje na ovu temu i šaljem vam kao i uvijek pregršt ljubavi, pozitivne vibracije, energije. Budite mi nasmijani, veseli, iako nekad je jako teško i bolno, ali ljubav uvijek
pobjeđuje svako zlo na ovome svijetu.